Ni inkuru ikomeje gucicikana hirya no hino mu bitangazamakuru ndetse by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibinyamakuru byandikirwa kuri murandasi. Biravuga ko umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Bamporiki Edouard yahagaritswe ku mirimo ye kubera ivyo agomba kubazwa hakurikiranyweho. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe rivuga ko umwanzuro wo guhagarika Bamporiki wafashwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ntabwo higeze hatangazwa ariko icyo Bamporiki yakoze cyatumye hagarikwa. Mbere ko hatangazwa inkuru yo gutabwa muri yombi kwe, amakuru yacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga cyane WhatsApp na Twitter. Aho umuyobozi w'ikinyamakuru Ukwezi Media Group kinafite Ukwezi TV Theogene Manirakiza yaciye amarenga hagana mu masaha 6 avuga ko yabuze ku murongo wa telefone Honorable Bamporiki ndetse n'uwari vice mishinga ibikorwa remezo n'iterambere ry'umujyi wa Kigali Dr Merard avuga ko yabuze ku murongo wa telefone. Amakuru yagarikwa ryaje gutangazwa akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mu masaha ya nyuma ya saa 6 ariko nta gihamya cyari cyakagiye hanze. Kuri gahunda byari byitezwe ko yagomba gutanga ikiganiro mu muhango wo kwibuka abahoze ari abakozi ba Mijema Minisiteri yari y'Urubyiruko n'Amashyirahamwe. Byari biteganyijwe kandi ko yagomba gutanga ikiganiro cyitwa Twahisemo kuba umwe mu muhango wo kwibuka bari abakozi n'abayobozi bayo. Gusa yakuwe muri gahunda ku munota wa nyuma asimbuzwa Nkusideo. Ku mbuga nkoranyambaga Honorable Bamporiki yaherukaga kwandika amagambo agira ati ubwenge buza ubwenge. Ni mutumwe yasangije abamukurikira isaa 5:36 mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 4 Gicurasi. Bamporiki imyaka 39 yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco mu mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu ku itariki ya 5 Ugushyingo umwaka wa 2019. Mbere yari umuyobozi w'itorero ry'igihugu, umwanya yagiye umwaka wa 2017 ubwo Perezida Paul Kagame yaramaze gutorerwa manda ya gatatu. Hari hashize imyaka 4 Bamporiki ari umudepite. Umwe mu bayobozi bo mu Rwanda bakundwa n'abantu b'ingeri zose kubera uburyo atambutsa mu butumwa bwe mu mvugo ya gisizi cyane ko ari umuhanzi. Yakunze gushishikariza urubyiruko gukura amaboko mu mifuka rugakora rukiteza imbere kuko nawe yabigezeho. Yatanze n'ubuhamya bw'uburyo yashoye ibiceri 300 none akaba ari miliyarderi. Guhamyaga ko afite miliyari y'amafaranga y'u Rwanda mu mitungo ye n'ari kuri konti. Inyandiko nyinshi zigaragaza ko Bamporiki Edouard yavutse ku itariki ya 24 Ukwakira mwaka wa 1983 avukira mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Akaba afite impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza mu by'amategeko yakuye muri kaminuza yigenga ya ULK. Ni umwanditsi w'ibitabo, akaba umusizi, umuhanzi, umukinnyi w'amakinamico n'amafilime ndetse ubwo akaba yariyandikiye filime zirimo yamenyekanye cyane ku izina Gikoti rirerire cyangwa se Long Coat. Gukina filime akaba bifitemo n'ibihembo bitandukanye birimo n'icyo yakuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwaka wa 2003 ubwo afite imyaka 20 nibwo yatangiye kumvikana mu ikinamico yatambukaga kuri Radio Rwanda. Ibintu byaje no kumugira icyamamare nk'umunyempano idasanzwe mu gukina filime n'ikinamico. Mwaka wa 2013 nibwo Bamporiki yatorewe kujya mu nteko ishinga amategeko mu mutwe w'abadepite aza kuvamo agira umuyobozi w'itorero ry'igihugu. Mwaka wa 2019 umukuru w'igihugu mu inshingano zo kuba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umuco. Honorable Bamporiki Edouard ndetse na Dr Merard Mpabwa n'amaguru urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rukaba rwatangaje ko bakekwaho ibyaha bya ruswa. Amakuru akomeje gucicikana nuko Honorable Bamporiki yategetswe kutarenga imbibi n'urugo rwe kuko akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Itangazo ryavuye mu biro bya Minisitiri w'Intebe rikaba ryemeje ko hagarikwa ku nshingano ze ku itegeko rya Perezida wa Repubulika. Ni itangazo rigira riti ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ry'umwaka wa 2003 ryavuguruwe mu mwaka wa 2015 cyane mu ngingo yaryo 116 none ku itariki ya 5 Gicurasi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yahagaritse ku mirimo Bwana Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kubera ivyo agomba kubazwa akurikiranyweho. Ni itangazo ryashyizweho umukono na Dr Edouard Ngirente Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni mu gihe RIB kandi yemeje ko uyu Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco mu gihe iperereza rimukorwa rikomeje aba yafungiwe mu rugo. Igikurikiyeho nukomeza kubihanga amaso tukareba icyo ubushinjacyaha buzagaragaza. Nimukomeze mugubwe neza kandi nimwibagiwe gukora subscribe kuri urubuga rubasangiza amakuru agezweho n'ibiganiro bibumbatiye ubumenyi. Ngusabye gukora subscribe none ahangaho ukibyibuka urabundemeye. Komeza ugubwe neza kandi unakurikira amakuru agezweho. Nimukomeze mugubwe neza rero gende tuyishimeje d'office. Hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire la vérité et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ugwamamare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimba kujya imbere. Niyo makuru musangizwa ku rubuga Hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Nibiganiro mutegurirwa na Tuyishimeje d'office.